Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kaseng kinong de Madan Balatip kum ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association hakasngi balang ka artarik unaitung arhajar apusan kilaya syong ban perkhatkam halor ka jingja sya kendang ya ki ba syong de Madan hakandailat habakren barkakong Angela Rengat ka advisor kaseng kalaong baha ka jing perkhatkam kinong syong de Madan kilarai ban yang skembet ha ka juk kanong rim banum Kynriah na kandailat kat bampat Treikam hok Ïaka ban wan kendang kalaong baka jing penkhi win Ïaka kan up jing ma bat kam don jing mod ai ru em banginum sya yanu ru ban wan pinthame kajing aipor ka sorkar bahaswa ka arpu artarik mentau benai baro ki basyong de Madan hakandailat Kynriah no Ïaka ni klempat yarai laong ka kong Angela kalaban rapru da ka baong baka ni baro ka datang kajing kwa le don bor bat ong baladang ye trei ringkat kanum don kajing bat kanum jia kajing klumar habakalipat halor ka kong basyong de Madan bapentiang bat ra da usde da ka baberngem ban pomru ya ki bawan kendang na kaliang ka kong Angela kalaong bakate ka kong kamdon bat kanu ka kenhun seng henry ka day tang kanong wan syong de Madan kaseng ti ka syong rap khat kam but kila don ki plan ka tukam ni bang ya ka nugur kom bat wan kisngi kan sabatay ka kam but the right ki long ba ngiting yang skembe ka ju hi ka nong rim hak Treikam ya ka an de hak Treikam jai thik patik nando usdang rum taru ka de tahi ti la don kanu ka jing bakla ka jing yatla ka jing penthen ka an yam ngim sha na ma ka ap jing ma te hak teng jo ka an pi le ban le kanu kam ban penbet ndai ha bakut pat mi susu ke rum kan ram kam don jing mot ya ka jing ya sa jongi na ruwa hajar kan rio te de na ka na lor halor kani kanong rim hi pangin yang skembe inum sha yanu nuru ban penthame da kuni ta kani ka jing aipor le ngan ong ai pe ko mangila batai no basdang baka de ka ka PTVC ka ba discuss ka ba plan ni kita ne te ya kani ka tarik aku aru ni tempat rai ni ong in penya ikam lada de bedep kam le shwai ka aku aru khabiang de andai ka di bandap bahar ka kam di bandap sai ka di ban biang dari betre ringkat nei le si shwa ka aku aru ka da dai kum ne kam num dap la nama dia kita kan ram lu tempat lawan tunbe ti kata ka baong hanangina extend biang kam dan kata nama bangile ha PTVC tempat sehi dai tarik kaseng ki hawkers ha ka don ka roadside hawkers association kitu jing shisha man chwa ki shong kini ki berenda di kini dukan but ki don gini dukan ru ki ba shimwai jing shisha ya ki ka balong be an kata hadin ngam tik ya penbet kuno te kapor baka don ka eviction man chwa ki de gini ki roadside ki balet cha court but hadin pade ngirungi empli dia la di ka to case ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Namar ba kaya ka case tekani ko ka seng kini ko kinong de Madan ru ki don hok ban ai jimot ka krangya ko case. Kita hi actually ki seng hang ni ka jongi ti ka de be ka all Meghalaya ka ba mo ni kan ko ki hawkers sayo chaki dong ba pair but nila don ru ki jing ya kren bat jing persang ban kren wat iki nong de Madan ki badon chaki bai thang atau kedon yang kata kejute lang jong pi bat jong takwi pada kini kajinya tri lang jongi ba roadside kalong ba makir isay member ka PTVC mangir mi say member ka PTVC kat kung ka piawan mi sejuk ka jingmot na kedon panono ka dunia hakan nuno ka jinya keren juga PTVC le aling ka tu ya pi ya kipat ba ru bakin apply ban pan ya pi minutes of the meeting and deliberations nang ba pitip patik manu ba ong ayu te manu beterba ayu manu ba ong kuno manu ba persya manu ba randen biang manu ni kumta tipi yo I wat hakini ki discussion jongi ru ba ka PTVC meetings kidon kijing mut ki ba pair teng kidon ki ba ya ham kalong kumta ken
Si Hendrik kan ladon ke full fledged TVC ngitip bawa dia kirai ru kim ni pensu rai kum tu habda menjur habda rakti manu ba menjur kirai manu ba menjur long kum ba vote on a decision. Kila no expect hai bentuk apa home. Ada mentah tinggi empat yo ngitip AA. Bat kabalong kamula kum Treikam namal mener nganang suyo sti. Kadai biang ka minutes jong ko ka meeting ka bakandai tarik. Ngalayo lai sin ni kaju ka minutes maduno pi haba kawai ka meeting ka arpu lai ru kala de ya kata hampat yo si yo lai sin ngalayo kata ka minutes so ka bakandai but kini ka kandai ba arpu lai ko mangalaba ta pi ka ki meeting sebangi boycott nama bah hausan tadi ngak kedau yo kita kijing duko ka kom sam ka COVM de kumta itu ikong ngatharai imdon hakanu no kasengdo nama pidi ben sungtu mo hangne hayau kinong di madan kidon ki badon langbat to koi keseng kidon badon langbat ni kidon ki bamdan seng pakata ka di ka hok jongki kidai be ki sungtu be la di kinong di madan ki wan ne ki di ka di hok jongki bikin lem taru but itu ikong imdon bakanu no kaseng ngalayo han news ngalayo be le to han news sama pikili day member jong ka meglai greater imday jong ka to kawai rumah yo semua be imday day ikong iba shuan dia be ni 4 seng sini